Biyag ti tao. Ferlin, adda kadwa kasi mangpet ni tatam atyod. Isu ti agbalin ang maikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan atyod. Imalamot la kanyak Oh, Ferlin, agmano kan ni tatam atyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Ferlin, mabit man lang. Ay po, nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki di balayaw. Ala. Paspasin siya amon ti anak ko, Jud. Umay kan, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang sangitam, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kayat ang makiasawa akmanan, ha? Di ka kadagyaman. Taada ka tulungak amang biyagken ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo hindi kanya. Ay naapo, ubingak pay, anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalken ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho. Isa sikapin natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay kalatan, Ay, uwan pa kat. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kin ka. Gamin, man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagiti trabaho dito unang tibalay. Ay, agyaman at Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak mat kamin kan kasusan. Kan rumbang lang nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan. Agyaman at Jud. Awan ka dit classmate ha, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka nga ni nanang mo. Ha? Ada ka din nobyong? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Arun to, pwede makitkitak kita nga ada ka kinkinibin na mas ubing pa'y namsika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Nabano ka naglaba ka nagdalos nito balay. Diyak mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dita bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Apay, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, diyak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod at da dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan ti mang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Ta agmalmalem a nakatatakderak ijay department store a pagtrabaho. Iso dakala katulungak ni Jud. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang.
Kan sigud mo't nga aglablabak ka nagdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramidon dagita. Iso bayam andi tatang mo adjod timang trabaho kadagita. Adda nga min sa bali anadlaw ko kan kuana nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanya. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak nanang. Managatap ka launay, Ferlin. At hapam nga mga no, pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay, tapanunot mo. Dakas ti kasta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, Jod. Iuwayon, Susan. Taagas ti bannog. Naglaba ak namin iti kurtina. Kan up-up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Ferlin, adan? Uy, itay pa yung simbang poy. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tayo inakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap ti readout ti silid ni Ferlin. May wayat kung tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ti abalasitang. Umamayakin ko na. Tata John, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ni nanang mo. Pangasin tata, di na ko mapagaramida ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kit ka maturog. Malalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak langan ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak, nutob nga rin ti pagayatak. Ibatan nagtata. Tano di nag-ibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya manin na ita, Ferlin. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pag no lagi tang ipulpulong na ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay suti bagbagak nanang. Hamok adi na kayat apara iti inam. Isapad padaksin na ko na. Nakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpay su tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, mamati ka ko na, or saan? Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka-agrubatan, tas umrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsendak ko mamat ananang. Inka-agrubatan, kunak! Diyak lang pagarup. Nalay gayam ngagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami, na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan-kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Agyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ay-ayaten ka nga na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak.
Banana kyo. Kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapay akas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ah? Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti ispilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balay mi. Anya, ay sos, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Siyak ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Anda ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti balay mi. Anya, ay sigurado ka itinay tangay bagbagam. Wan, nana. Ay, no kayat mo, kuyugon ka amapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madaksan? Tadinak mat paganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may katwa nga asawa na ngamsyak nga anak nga. Anya, Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat nakunana, ngagtalawan. So, kirkit di day, tiyang nga ubing ah. Asus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nonya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka magtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinain na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasamak. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta. Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakan ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. ay na, narigati biyag ko dito'y probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami abak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Ket, kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwilaan dito ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Ngayon ni, sama ti panagbiag dito lugar mi, wan. Wan nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli ijay balay. Ay na, intala agpakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palubusan ti anak mo nga agnay iti balay ko, kapsan. Owen, kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan? Kato ang damat madyapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay makamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung ngamsyak nga anak yo.
Managing bubukod ka ngamin. Iso akas ta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo ti pampanunutom. Kabsat, ala, di kayon agsinungpat, Oh, mga kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan na mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idinin na anang ko. Ngam idin na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraan. Nasaya tanda kan, Susana. Itimplanak mo iti kapek. Makakape at Ada na pulot adanom? awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakik. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maala mawatwatan ti bagbagip. Masadutak nga ron. Malakit din. Tagluto ka pa'y no madamdama. Anyat insang pet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho no umikatak ijay. Agabrot ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti amro. Mabuti nga ka agabrod. Amangan no, jak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid Ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman na ka. Sana natuloy di pa nag-overtime ko. Makainan na akadangkos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangpitak ije balay. Aday tanti balay. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin ko dito. Aginayadak kasumrag. Aginayadak amapan iti silid mikan ni Joda. At papas na nga giniliw. Tamarabyan ka na sumangpet ti kurang nga sawak, sweetie. Ay, sweetie. Awanan kayo itibain! Garampang ka, babae! Alay ko! Susan! Kalbuk na iti ang babae! Tunaw! Uston ka lang lawarugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Ladingitek,
Ngam napunwa na kon. Uston tinaunday apanawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay akti anak ko, gapukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo iti panagayat ko kan ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo kan ka, Jun. pakawanan na ko masusan. Nailaw anak lang. Isarod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan kamatan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asabay kuma, tagtalin na et kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yo, anak ko. Nanang? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kan ta. Ako ikak. Masaksakitak ngamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Gam di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko. Kailiw ka una yan. Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day dyan kanaptuog ha. Mabitla ang Nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko. Natayan ni Kabsatlos. Kapo iti pa nakaatake. Uwan nga rod, Nanang. Natayan na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko. Pagkawalan ako ba? Amok. Ano tinagkurangan ako? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka istes ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, dagkal tinagkurangan ka anak ko. So pag-aasim. Dahil ka nakitikundaway amang sulit. Kadagiti anak kurkurangan ka. Ipatpati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo pa itinapahot, Nanang. Nuwan anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, mat, Nanang.
Papang, makipagnaid kami pa lang dito balayo, ha? Tawan pa yung balay mi. Mas dawa kami ka, Bonnie. Di mo lang matultulad dyan. Sakbayan ng asawa. Ada nakasagana pag nairanda iti asawa na. Ada-adagos nagyananda. Papang. Aga bala. Sa dalbali, tadakil mo to'y balay. Dito yan ti pag naidan nyo nga asawa. Basta gagagat ka si Kaferlin. Tadyak kayat ti sadot dito'y akabalay. Tati kayat ko, nadalo sa kanayon ti balay. Nalawag. Uwan, papang. Apa nga ginimpake ka mo, Ferlin? Bakit? Kaya apa yan na kami suot ka? Masuro na kita, ma'am. Pumanaw tan dito eh. Kanya? Kasla pagtatak ko ng talaunay to'y balay da. Madlaw adi na kaya't ti panagnaid ta dito eh. Bakit? Paspasin siya mula kuman ni Papang. Mayroon kanto iti ugali na. Kas dyan na dahil ngagsasao. Ang nasingpat ni Papang. Nasingpot nga. Nakais-istrik tuntupay. Basta pumanaw tan dito eh. Saan kumamat akas ta? Bakit? No di mo kaya't ti sumurot kanya. Saan laang? Basta agawid ak iya balay. Anya? Makaamu ka, no di ka sumurot kanya. Basta siya, agawid ak itamot lang. Ay na, impakat mo man nga tanti kinaarsagid mo, anak ka. Agtal na kayo man nanang. Imbes nga isakit dak, ta anak dak, saan man? Bakit? Saan kumamat akas ta ti panagsungsungbat mo kaninanang Masurunak! Nasakit nga rin yung ulo kang panunod. Ferlin! Ay na, una yun anak ko. Ay na, pasensyakan buni Kasya talaga ti anak ko. At dararsagid na. Basit lamang ngag na umdasan na pagpupudutan na. Di ka madanagan. Mawawatak ka na yun ni Ferlin, nanang. Amo kong ti ugali na. Tagayan ayat kami payla idi. Naglakan nga agpaspasugnod. Basitla di na magustuhan. Agpasugnod din. Kahit kakasyak tumutin ang mga ayaw ko ana. Adto yan titwalyang, Bonnie. Ingkagdigusan, tapno di ka maladaw amang opisina. Agyaman bakit? Bonnie, to'y cellphone mo, umawawag ni Papang. Sumbata mo, tanay, nakabuyata ka. Pagan, ano ko maakasalita dahi to'y alakay? I-accept ko ti call na. Ngamjak ang sasao. Hello, Bonnie. Ayan mo. Apay, awanan plano yung agawid dito'y balay. Kundi da magpailang, nakais-istrik tuntumot lang. Hello, Bonnie. Agawid kayo dito'y. Tadati kapsat mo kundi pamilya na. Hello. I-cancel ko. Help. Makapasurunday di alakay. Kunamatlan asinon. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Masapol aya nga ibaga na amin nga aramidak. Kas lakit din awan manak nakam ko iti kas jay nga aramidan na. Bakit? Kasangay ni Papang inton bigat. Agawid tayo di bala inton malam. Tatumulong tang agluto para iti sagana. Uy, bakit? Nanyaman ti kurkuram ka ni Papang lipatamon. Awawatem kumalatan ta talaga akas jay ti panagniwat na wen. Mas daawak ijay amam At dapay atiw na ababain o agsasaw. Awan preno tingiwat na. Uwan nga rod. Mababay na. Agam anyang nga rod. Awawatan talatan Takas jay kat nga rod ti kinatao na. Ipagpagapom na kumakanyak nga asawa mo, Ferlin. No saan ka lang ay ayatan? Sa anak ko maanak ki asawa kan kakan. Irwam mo ti bagay mo, okay? Patsek, amahalam tumut lang tirik na ni Papang. Sigurado nga agkaalaan kayon to no bumaybayag. Imposible. Jackpot yan day ta. Salamlatan ti ugali ti amak, bakit? Anya. Agawid tayo di bala inton malam? Tapnaawan may bagbagan ni Papang kadata. Ada ka nung amin ni kabagis ko ijay. Agraman ti pamilya na. Inta umiliw kada-kada. Ala, uwanan. Good morning, Abirat. Good morning, Matan.
Madin sa tiring mo Abirat Ferlin. Amok ti pagkaskas taam. Ni Papang, gusto ka di? Ha? Ay na Abirat, salaam latan ni Papang. Nukas ting agsasao, umisem ka lata. Di mo ikan kano dagiti bagbagana. Kastamot laang ni Papang kanya kididamo. Ngam pinakita aklat iti nasayaat. Iso nga ita, aggalaan kamin. Uy, tasip-sip ka. Ala, Birat. Umay ka. Isaganatan ti pamigatan tayo. Tagar mo sar tayon. Anya day, Chay? Nagtaod samat iti silid ni Papang. Ala, apa yan? Ay, umay ka man. Hinta kitaan ni Papang. Amangan na nyamot ang tinapasamag kan kuha na. Naimbag nga rod kan kakabagis. Tadan balayo. Makabalay kan tumit akabagis. Mandola kay! Boni! Ni Papang! Umay kayo! Niipag na dyan. Ni, anya napasama ang ikang Papang. O may ka, inta kitaan kabagis. Ay, na mild stroke kayo, Papang. Dakway kaya matay. Saan kayo pa matay? Agyaman tayo ti Diyos, tainispal na kayo. Kaya't ko pa biyag. Uwin, Papang, agimbag kayo pa eh. Saan ta ka di pa yung agawid, Bonnie? Data naka-schedule amang bantay ka ni Papang, bakit? Inton bigat mo takabagis ko. Diyak makaanos nga agyan dito ospital. Agawid aksan. Ha? Sige, magawid ka. Siya kung timang bantay ka ni Papang. Jay kumasawam ti pinagawid mo Tadapay trabaho na inton bigat. Kasi mapuyatan katag trabaho pa'y no bigat. Ano san na? Tama naman. Wunangam di kalama siya ni di asawa. Di da kayon timapan agbantay iji ospital no kayat yung. Unay matikas tapa nagsungsungbat mon Farlane. No adasan magustuhan ni di katugangam palabsam latan. Takas di ka ngarap ti kasasaad nan. Kasi no di ka masyan kanya balayan. Di asawam ngarap ti kasya manakaw. Ay na, sao kay mat asao. Dak nga rod makaanos nga agyan iji ospital. Kan may saan matla asyak ti manugang na. Ni ami ati mapanmang bantay kan kwa na. Tapaborito na matgayam day di manugang. Anya? Mayat ka manunusan. Agnaedtan dito'y. Tawan kadwa ni Papang. Awan mga sikaso kan kuha na dito'y balay. Anya, kasano ko maama asikasom kat adamot trabahom? Di mo ko naan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Aganos ka. Tadamat nga ro trabaho bakit? Sana balay. Nawan trabaho, sublatan ka. Apay na akas na, Bonnie. Kasla may samot ti anak ni Papang. At dapay mat may isang anak na. Jacobsat mo. Tumulong da ko mamot Nagsaritaan min dayta ka ni kabagis ko. Iso na lang ta weekends lang ang makaumay da dito eh. Tagpadadamot nga rod ang mga opisina iti asawa na. Kat, siyak ti ipasubuyo. Gapot ta housewife aklaan. Siyak matan ti ipasubuyo ang mga sikaso kin ni Papang. Ha? Masadutak lakit di. No di mo kayat, saan lang? Saan ang problema dayta? Saan ka pilitin? Numasadot ka, mga laak ititang danak ang mga sikaso ko ni Papang. Pasensya ka nami. In sakripisyum ti trabahom gapo kanyak. Basta para kada kayo, Papang. Nagimbag kayon, agsubliak naman ng nagtrabaho. Agyamanak, balasan ko. Nakasaysaya at kakanyak. Asino pa'y kumatag si sinakit no saan ada tayo, Papang. May sa tayo a pamilya. Ay, anyat kayo ti akanan. Tayo sa tilutuwag. Natang ti kayat ko asidaan. O, sige, Papang. Abirat Ferlin, dito ka pailaang Pakibantay mo ni Papang. Tayo nakagluto. Sip-sip at talaga dito yung abirat ko. Ako Romara. Agawidak ije balay ta inawagan nak ni nanang ko. Aguyak ka no, inak igatangan iti agas na. Si kanti makamo kini Papang. Total, paborito na kamot laang amanugang. Awan ti paborito kada kayo. Napatag kayo adwa kanyak. Oo, agtal na kayo man.
Sayo la ibagati kasta, itatabaldado kayon. Ngam idi kapigpig sa anyo. Ay sus, nagalas ti panagsasauyo. Kanayon dak apabainan idi. Ferlin, di mo ko mapagsawan ni Papang iti kasta. Maasi ka kumamat kan kuana. Ang paiso matibagpagak, saan aya? Sa damat lakon di singpet, idi nagsakit dan. Pasensya kan. No adamadi aday pakitakan ka iti kalabas, Ferlin. Pakawanan nak. Kaya di na ko magurgurahan. Pangaasim. Bakit? Sublatam kumamot ni pag-ami ang mga sikaso ko ni Papang. Nabayagan asaan asimrag iti trabaho na. Taawan timang sublat kan kuana ang mga sikaso ko ni Papa. Naimbagkan ka at adda kala dito'y balay. Ay, di nakpilitin, Bonnie. Kalpasan tinar-aramid na iti kalabas. Agpaasikaso kanya. Ha? Naglaingan nga'y. Di mangala iti private nurse no kayat na. Ha? Isa pasensya kan, Bonnie. Ngamdyak mapilit ti bagik ang mga sikaso iti amam. Malaka anos ka bakit? Naimbag to lang no agimbagan ni Papang. Wen lakay. Anya ngay katawan mo't mga sikaso kan ni Papang. Saan mo takayat nga abirat Ferlin timang sublat kanya? Huwag nga raw. Mala. Di tayo mabalin apilitay. No talaga di na kaya. Bakit? Inak makitsinda anak ko. Anya, kunayo amad maditirik nayo, rumor kayo. Ay, kaya't ko ayaw awan ti madiarik na kanak ko. Isungag paili kami man. Kadwak ni insan mo ahilin. Agpaili ka numot. Isungag kuyog kami. Maalangarod, agan-anad kayo. Sige, insan, umaya ka dagos. Bye. Bonnie, mapanak iti ospital. Apay, asino ti na ospital? Ninanang, naatake ka no iti palengke. Ha? Hintaray ni insan Helen iti ospital. Anya? Ala, mapantangaro di ospital. Nanang, kumustan tirik na kayo? Apay nga di kayo mat makakunailan. Grabe ti pan nakaatake ni nanang bakit? Paralisadong ti bagina. Saan ang makasao? Wan nga ron, kaasi matinak, Bonnie. Oops! Oh. Aday ta. Nayakar kayo iti pagidaan nyo, nanang. Bakit? Di mo baybayan ni nanang, ah? Bantayam anaimbag. Masapol nga on time ti panagtumar na iti agas na. Kuna ti doktor na. Wan lakay. Agrobata kon. Tapno sa anak ang maladaw iti trabaho. Ulitek, bantayam ni nanang. Di mo pampanawan. Agan anos ka. Tapat check nga agimbag tumutla ni nanang. Ala, ina ko na. Nakasingsing pati asawa kinilan. Naanos ang mga asikaso kininan. Ay, nakababain pa ikitin. Diyak pulos na aramid iti katugang. Tikas iti aramidin na itan iti ina. Umay kami man, Ferlin, balasang ko. Abirat, kinuyog ko ni Papang. Takayat nasa rungkaran ni nanang mo. Uwan balasang ko. Umay may kumustaan ni balayan. Ala, sumrek kayo, Papang. Abirat. Agyaman kami, Abirat. Ala, sumrap tayo, Papang. Alam da ito yung kwarta, Ferlin. May bagla nga igatang yung itiagas na balayan. Mawatak ti sasaadan ti inam. Iso masya nakkan ko na. Ha? Ala, saanan, Papang? Ala, awatan mo. Kaalalak iti pensyon ko. Ito eh. Agyaman ha, Papang. Ano sa mga sikasun ni nanang uwan? Patsik nga agimbag tumatlakas kanyak. Wan, Papang. Ala, mapantan ami.
O sige, Papang. Mapan kami, balasan ko. Umay kami tumanan nagpensyonak, tamang tedak iti kwarta. Sige, ing kami. Ing kami pa yung birat. No, da kasapulan yo. Di kay agbay na mangibaga kanya, okay? Uwan pa man. Agyaman na. Kat pakawanindak umano pinakitaan kayo iti saan anasaya at idi. Idi da kayo tinagsakit. Sapay ko mata mapakawandak. Paybaya mo day, Jay. Lipat mo tinapalabas, Ferlin. Oops! Aday ta. Ay, naipaidatan ni Nanang, bakit? Labar Ramon. Uwan lakay. Ayaban nak, nuyakar mo ni Nanang iti pagidaan. Adak lang iti ang tilugan, ha? Adabi tarim na, kwen? Sige lakay. Bonnie lakay. Ha? Agyaman na kan ka. Nakasingsingpot ka ang mga asikaso kininanang. Nakaananos ka kan kwa na. Imbes abalsan na. Gapo iti inaramid ko idi iti amam. Idi iso ti masakit. Ngamsan. Ad nakit di nga imparik nam ti panang ipatag mo kininanang. Apay kumabalsan ka. Saan na nasaya ti kasta nga aramid bakit? Ti agi balbalas. Agyaman ako unay kan kalakay. Kat pakawanan na ko ma. Wen, lipate mo tinapalabas bakit? Awan kanyak day, Jay. Ala, labaram kit din ni Nanang. Tapno makapangan matan. Kat ni, ag tumarpay, iti agas na. Wan lakay. Di kag tangtangsit, tadi maammo ti mapasamak, iti masungad nga alaldaw. Naragragsak metlaang tagbiag, nga awan gura a nakatalimang iti kaunggam. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Di tao. Ay! Talagamet na. Nabanita ni Lando. Baknang na siya. Maraming datong. Iti dayto kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangaroti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin na ti dugti imam, ah? Anya? Amumi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di kaglibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to kan kuha na iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batan nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin, talaga si kay tanti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaid.
Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinungbatan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni Jibalay. Yaman mo ka kada mamakin papa. Sige nga, Roden. Painuman na kami kadagiti kakadwak do ti beer house. Sana bale. Ado mo ti kwartam. Sana parikod deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay yo, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa sana ko na mas daaw kanayon ka amang libre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Umi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito, Herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga minte katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga minte na odi katulong mi. Dayta ti rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ag merienda ka lang ta. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina? Agyan ka niti balay. Pakay dayawak launa Lando. No kasta, may saka ang waitress. When, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yo, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Ta siyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakas ta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu ngag naidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti pundo nga ayat.
Sigurado ka, di dahil. Amin ano, biyak. In-break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak itipod nung ayan. Isong agbalbaliw akon, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko mitlang, anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara mitlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan-ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Isungay kan kamat. Ha? Nanginalakit di daytoy, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako na, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wan Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong ada kwarta kita. Inlakom? Wan, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makam mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayat da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi ako ng trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kahit sika, dito'y kabalay ah. Sikat mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayam kwarta diti drawer. Nagswerte akon. Kita man ti kwarta. Ha? Pasigasag sa sangaribo? Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamulitan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamot tantiin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito nga naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya, meter ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pakawanan ako ma. Sana na maulit pa day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asa na mapagdalkan. Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama,
Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kad kampay ini, napanak itayan ti amiga. Hangam di nalam mo nga dak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag nga awit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga ka dagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti duasing singko. Nalabit as imrag iti silid mi kinipapam katinala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklangarodan iti kwentas nga bukas jay pa lang tinaramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngamkas jay tinaramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay may ka. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbalunan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak amo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo asawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami doon katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso, ngam. Talaga di na maikatiramid na adakes. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlando Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Diyak impagarabakas jay kami Gina, papa. Napintas ngagpaiso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimad gan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysam, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan iti balay, Amom lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Dinasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan dagiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramid ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay.
Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house, ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Isutim pagati bakla kanwan. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya ti nakasaritak? Amin da. Ay masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak, gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat imay karikanyak. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka ni ti sabalya gundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, katikarik nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakad ka dayta. Hingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangasim kuma. Biyag ti tao. Nasayata si mangput kayon, lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya? Itay pa si mangputa kan nagkapwede pagkadalan. Ngamawan mo't naluto asidaan. Una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam? Saan pa'y lolo? Ay, Aday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. mabit lang nga pao. Siya ko, di mapanagluto, iti makan. Wan lolo. Anya ka matad anak kaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak mau. Anya matan. Agreeing ka matan, iti kaya-kayat mau. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan, awan ka na nalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sa ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mat. Ay pangaasim man. Panunutan mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakan ka tigastoy? Ngam saan lanam na minsan, anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto ang makan. Maya karak iti destino kita abulan. Isuanas kan nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos lakan ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo. Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day bakit. Apag isumutin na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga ginroll, iti sumarunong nga eskulyar. Lukasta. Ijay kayon nga agnaid, anak kaw. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya. Ay, Olivia anak ko Di ka kumamasair iti na ito nga bagakang ka. Pangasem, tayo ton ada kay ton ijay. Tumulong kay ti trabaho iti nagtibalay. Ay, nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay. Ti kasiter aramidem dito balay. Nga agreeing ka iti anyaman nga oras akayat mau. Ni tatang mat. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta.
Ngamin, ada obligasyon baon. Tayo tati panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumor ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balo ninyo. Nanang, Awan mati pakabanbanugan na, tapno mala daw nga agreeng. bayan yun. Agring latan no kayat na. Anya, Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? one friend, iso akas taunay tirurod ko inay. Iso anapanunot ko, ti umaylaangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak matsakbay ng mayak dito'y. Ay na, amo mare. Numakipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga gagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Ay, amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo raramidan mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Day, apay nga itakala ang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya, imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday tala pumana syarter aramidam. Anya, ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang iyo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, jak to pa'y pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo? Makapasuron? Anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asumbatan. Nanang, Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. uwan nanang. Kinapudno na, tayo tati plano kita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang laang amang sapul ka iti apartment lakay. Jak kayaten ti makipagnaad dito'y. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag, makakartay mo ten. Nasayat no kasta. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lata. Agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka. Tandaanam dayta. Anya, imakar kayo gaya man mare? Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di na saya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinungbat. Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, amangan no addaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay nga? Siya ka? Anya, mangala kay ti babawnan. Wan mare, iti kasta, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan mare. Awan mo ti pa ka kumikumam. Kabailang mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti baboonan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nila kay ko. Nembang nga oras mo, nana? Kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapul ka kano iti panggadam. Ay ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod na nagtrabahwak. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ay iwan, ma'am.
Mayata kiti dayta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutuam laang iti masapa dagiti agama. Wala, ma'am. Kan ibagakmatan kan ka dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Diyak kayat timan nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo timakan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday jainton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya akong timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinan tayo jay. Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan niyo, mare. Ha? Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, dak kaya ti kasjay. Ay na, dayta ugalim ti rumbang nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at dayta. Kat no nagsingpod dayja bakit? Kat mamati ak ngawan sa bala kay papanan teraramidan na ijay. Ay namare, dak lapat yan. Talaga ang mabuisitak iti dayja ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Dana. Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaana intun madamdama. Anya? Ay, ayabang kidin. Madimot ano kasya mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti dayta. Ngamin, dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya akong timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Mom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain abakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo timangan. Tanay, indak agtrabahon inton madamdama. Awan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ni, apay ngay akas na ti bagbaga, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan kay tibain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan kada kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga ron ni sir, ma'am. Tasumungbat ka pa lang. Oh, adita! Kanang amin dayta inlutom. Total, agbibisin ka. Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jakmat tandi na, magno papanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay sa nana. Ada ko masalud-sudan. Anya dayta, sir. Ada ka der aramidan ni Olivia, asaan na nasayaan. No kasya ada kailangang ti mabatbati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, ang mga nuad adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, kwa. Ay, jakman amukan kwa na. Nakasta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo, mare. Nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nag-asawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo na saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho tapay kas babaunan idi, saan ka mo takasta? Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaunan nyo. No right ko. Ken amok abasol ni nana ana. Iso ang maaramid ko ti kasjekan ko ana.
No sigod man ababao na nakidi, saan itan? Rumbang laang nga agtungpal kanyak, gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni Nana Ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuana. Saan na nasayat na itangar aramidam? No siya awan ti parikot. Di mo ibagatikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti kanayon ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, Nana Ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am. Awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay muno nagiti silidiyo. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibagak, sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawa kan ka, iso akas na ka. Ay, ini, saan mat, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpay laang, ha? Ay, awan mo't talaga tinala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos ka! Anay ko. Anya dahi tang aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang adda itayan tiri daw. Iso anang kudagiti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay, nakitam ani Nana Ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga ala no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko maitinasayat ni Nana Ana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabaho. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amom tirigat ti kasto a trabaho. Iso asaan kumamit akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Ala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Di kagbalin nga agraraman, tapno di kanto mabainan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, di to'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ay! Talagamat na. Nabanita ni Lando. Baknang na siya. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga lakom. Iso nakagatang ka iti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di kaglibak. Hanggang kaputag kakaduan tayo, kandi mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulangi ti kwarta. No makaalak to kan kuana iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpinig iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong bata nakarodan. Di agayan ayatan.
Nasaysaya at tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan, ngamin talaga si kay tante ayatek. Kasi dadaan ako nagbaliw. Iso a pumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaid. Saan ko mapay nga italando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinong batan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ng jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kami kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana parikod deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak ng kami ngamin. Isa saan ako na mas daawa kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito eh. Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadagiti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na udya katulong mi. Day ti rason, asaanan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Magmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ag merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka nito balay. Pakay dayawak launa Lando. No kasta, may saka a waitress. When, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakasta. Agyaman ak, sir, ha?
Ta intulok yu nga agnaidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, Papa. Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga minti nakarignak iti puno nga ayan. Sigurado ka, hindi dahil. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko matlang ang nasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan-ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nanginangam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makamu kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong adak warta kita. Inlakom? Wen, tako namod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati maka mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayada talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kat sika, dito'y kabalay Sikat ti mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Una, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayam kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Pasigasag sa sangaribo? Kat nagado? Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamate. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi tingay naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya, matal ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabain na ka lang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Sana na maulit pa day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama.
Asaan na mapagdalkan? Iti sabalya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama, Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napana kita yan ti amiga. Angam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga ka dagos ni Rudy akasinsin mo. Isa rin siya, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko. Nalabit as imrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklang roda iti kwentas ngam kasjay pa lang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, si katimangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siya, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngam kasjay naramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Tsaka mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami dumay katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso ngam. Talaga di na may katiramid na adakes. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makitam, Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagarawa kas jay gaya mi Gina, papa. Napintas nga pa iso. Iso na inlava kan kwa na. Hanggang madimad gan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysan, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasaya, tapara matlay ti pagsayatan. Isonas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan nagitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramid ko pa nagtakaw. Kunak numalusot Ngam
Karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawon ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatan nak? Isutim pagati baklakan man. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya ti nakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat ti may karikanyak. Pudno ano pintas ka? Day ta tinakainlavakin ka. Ngam saan kaya nga umdas ti kinapintas. Ti importante ket ti ugali. Di nakadimay ka ni ti sabanya gundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati karik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbaliw ka. Ta para maglakan ka dayta. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita ka. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando. Pangaasim ko ma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay nga ituloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti ibunga na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Nukasta, agawit kan dito Pilipinas, Ana? Wen saling. Iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, Ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka. Taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, Ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palabsan. Adda akon dita. O sige nga, Raud. Di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, Ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau. Sigurado nga raw da singiran na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatad din na utang takin kwa na. Kasanwa singiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin ang mabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kit mayat ano din ang pabayadan ti utang ta bakay. Saan ka no nga roden?
Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singirin. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kaslama putengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparaken ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat, yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi, nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mga rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tainak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo talitinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y may amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ta sawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado di ta mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya ta katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armaw. Jay bak nang agayam ko ijabrawd. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayem ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Anya! Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababay lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinupiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya? Ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti day jay babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albain. Saan tatang? Butlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay,
Basta saan mi akayat day dya babae para kan ka Alben. Tandaan nam day ta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyag. Agyaman nak Alvin, ngam di ta agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tati kasta. Sige. Basta agdin nata nga rudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidan dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ilay ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samat na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawa am ditoy. Napumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguray. Madang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itan mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo da nakmay. Tadi da kamot lasardangan ariribukan. No di mo sinaan ni Alben. nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apay di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsaga nakakide. Na mabiitan ti isasangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanya. Wano. Ana ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubungan ka. Oh, adoy. Nginginaan, aralo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatamon. Adoy. Adapay na yun day ka. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta.
Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Wa? Saan? Na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman na ka, ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramidin nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingi imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasimpugmot ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon. Asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak. Dakkel ti utang mi kan kuana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko tagkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta ibati naklatan. Isu apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman akte manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Iton bigatan ti kasarta. Nakasaga na amin ang amaaramat para iti kasarta. Ana, Apayatap-tapayaam ti ulom. nagsakit ti ulo. Ana, Diyak la kayat nga ibagakin ka. Apay? Diyak mo. Masansan ti panagsakit ti ulok. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan May tantan pala siguro Masapula maupera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay. Barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo. Takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham, anak ko. Saan kayo nga mo?
Saan kaya mamo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublin to, matla ka no tinormal, apano. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Oh my ka. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan! Ha? Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan dak dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Kan ang maanusan nga asikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay madanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat. Wan, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng iti kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At tayo silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaganaan ni Alvin ti amatisikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Diyak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka, wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla simaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimpag na. Nana, Ay na,
Agyaman kami kan ka, Espay. Wain, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Kin pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapoy ti panagdagdag ibasit may kan ka, inay. Pagbababawihan mi, Espay. Awan anyaman na, nana. Tata, lipatin tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, nana, tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit iti padam a tao. Tamangan no kasapulam to titulong, tilinalais mo. Bueno, papagayam, titan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.